Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka umsingam beats aqua na molai moro hakajingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go batamai ka bas kem bat bidor. Much wrong! Much wrong! Absalom! 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 Bring him on! Bring him on! Be a boss! Be a boss! Be a boss! Much wrong! Much wrong! Absalom! Kum shibenta banang penjur show ya ka jingeki bandawa penterikam no ek airline permit badru bandawa weng no ya ka Citizenship Amendment Act napo ka jela Meghalaya ki adli seng phalang na ka Mairang Civil Subdivision ki bakantop ya ka ki issue bat ka HNYF ha ka pratrik no pra arajar arpo ila thang ya ka durting shop jong menteri rang badu kari Narendra Modi bat ka durting shop jong menteri katnat kampo yeng kari u Amit Shah kum kadak ban penrem ya ka jing penslam bat ka jingle kuman jong ka sarkar NDA ban aji menjor na ka benta ban pentrikam ya ka airline permit ha ka jela Meghalaya ha shwa ka jing thang ya ki durting shop kini ki arseng gila pelong shwa da ka jing lang ka blingkot Ahmad Umwat sa kan ma usiem tirot sing upadan ha madan mot tirot ha ka bakina yalam jing ki arli ki sang phalang gila berngem ru ba kindang penjur susho ya ki jing ki da ka bakham teng nang ni Shekhmat lada ke sarkar India bat ke sarkar jela kidang yai le menti kijing dawa jang upat ba ban pentrikam ya ke airline permit ha ke jela shu na lor ke jing dawa ban pentrikam ya ke airline permit ki noi lam jang kini ki arseng kila pen pauru ya ke jing persya ya ke sarkar jela halor ka jing penslam ban pentrikam no ki kerap talar si mender hapo ke jela Ngaku ban ai ya kenten syakinong yalam lagi long jong ke sarkar Meghalaya lana jong ke sarkar India hato sakano pidang kuat bangi samla jong ke jaj menreo ngin yakhi bat ngin pendi kikam kiba ni persyang ban penyo ya taka ILP kabadai kalat banyada yangi itrai riulum kibalong kirit pat apo India but lese lada nginem yo ya kene ka an ILP ngatrai ngin sekalalong kirit pat wat apo kane ka jela Meghalaya jong iru ngilei na kapor ka jingwan rong kerthap jong ki mendar lese kan po ka jingma ka barkraw na benta ka lawai jong ki kun ki jong i wat kini kindir sengi kajinot jongki mendari kibla peni ya kita kajing slur wat ben berngam wat dia presiden KSU jong Strabodiru tengah ko abandong kom ki dekot jong KSU bat kom ki dekot jong gajat menreo ba lada kita ki mendar damot panuan tombor ya kajat benreu jongi ikloi bannya pendibar lakalang hakano kano kurpamro hendrai ikwa anu pempal sa sarkar kalong ba ikwa bandawai dakaan ban pentrika makajela jongi pemno banyata nakajing buhay sinong jong kimandar kaban long lese kajing mai kajat benreu hari ini ya mentah, kum kisamla jong jai mereu, idang peni, ya kita kerenti, jong kejing jajai, ban ya kre, dah kejing jajai, bat nginam kuat, ya kita kejing om senam, tengah terai, dia kum kena mikmat, pin suto kamba, haba kisamla, idang kuat, dah kerenti kema jajai, angek, bat pin pelong kapkai, ya kena kejing kuat. Jing jajai jongi wala kataro kasyong api lapi pikwa bangin yaki daga bajajai ne lese
dia kapar lada piu pidang kuman yimbar se in habsyam da gilat kelenti da kejinga ke bakam tinge ngapen bar ngakentu ba kumba pinapa se kersusun angai da pen baro ya ka sarkar NDA ya Prime Minister Narendra Modi bat Amit Shah bakin pasno murder ya kini kan kenang ba kisamla bat kajat berdua sungi kin syongsok syongsan amar nyemla bantep haden bangin penjor kecil ke kai kabanjia ngaken tu ya sarkar NDA bahkan simkia kampen i tak jing sida apa pas jika negara susun ngangek afin simkia ban tenro siapa sarkar NDA ban kan long kepala kloy ban implement nak murder namar ni kam kisamla kajat beriu nyim kwa bak nyinbo ya ka pateng jong ki kun ki jongi ha ka jingma Pajba dengan state Meghalaya jingi udan kam ya LP om tang mangi kisang balang om tang mangi kisamla jong gari bagajai binriu hendrai ladai kelamlang selensar nama kilapas dak resolution ha assembly tedai nomor kata kadau halar kane kenongrim kacing penslam ke sarkar India banai leneban implement ya kane kaan apa parlimen badan penlangan apa ke setiap kejongi ni penpau kajing persya ke bejur halor kane kajing le kuman yang sarkar India ban nomor kata kadau menta kesngi ngin peni da kadak kejongi berede ban peni ba ngin thang ya kador tengshop jong home minister yang sarkar India bat you prime minister ban peni se ke perhai ba mai nang na marang ba mai gisamla mai gipat ba no song kathan marang kathan motorisan ni don kam ya ka ILP kendara ngajibun kan mau hakabidai bat country nang sekpan kamalayan mentah lakat to kan estem kapalapa sig susan ru lengba ke sarkar ke berem KMUA 2 ngai ba mentah kilasdang syaisyat ban pentrai ya kine ki entry anak setpan keleng-keleng ki jakarong keleng-keleng ki jakami ki badai bandrong banmi lemak state ke jongi bat kasam to kamangi bangi tip mentah dang menam stop ngadang yo ya kawai ki phone call no way kumsar ubai tho yana ba ya ka entry and suspend hantai homling mentah tayo labu terkat ke sarkar MDA ke jongi ban pendap tenrai ngi don kampat si kiwai bat ki jaka ki bolang hagi than langpi hagi dai dai ro denga pada ki than janta ki bawan na kitai ki than na satai shalom senang ngiladan kam kerki yikitoro hapor ikasi bat janta ka jungi komjo kana ka surak ka bawan na jirang narani bari ka ban pai semarang direct katorong iyong ya ka sarkar ka jungi penkelai kaban sadop penkelai kaban sna kaban sanction ya kato kacaka nung toro namar kabalang kelai kibanuan kibru banabar direct sa kamairang gajungi ten namar kata kadao ni kentoro ya kiamla dan burom gijungi kamangi mentah boro kiakwa ya KLP om tang kibadan hagaroling lana ka sarkar hendrai ki bom dan hagaroling ro ki baron haga pisan lekaleng persya ki kwa ki kran bangi don kam ya KLP tadai nomor kata kadao ngaken tu la sisi setbat ya ke sarkar ya chief minister ke jongi ya speaker jongi balon konben lang ya barakat ki peldegar perdi lagadai ya ke PDF lagadai ke UDP lagadai ke NPP lagadai ke Kongres lagadai ke KNAM lagadai ke SSPDP lagadai ke independent amle ki bolong kinrau phumut ki belirai bat pas assembly hakine ki stam beradab dagawai ke sur min penlang ke prodas ke sarkar India dagawai ke sur min penher ya kata ke jing dawa ke jongi hantai hanang ba dali lana hanang ba selong
wan peni ya kata ka jing don kam sisa ya kata ka ILP komna wan peni ya kata ka jing don kam sisa ya ka jing ada ya ka bri unyau trap unyau skom ya ka state me khle ka jongi namar ko mangitip haki waipat ki state kibaran hanadis kom ka Manipur Nagaland Mizoram Arunachal Pradesh kibalang ki state kibasyong girum nilayo ya ka ILP ka sarkar India kala itu terpang iki Henry hangne hak state me khle ka jongi badan ki kasi jantia bagi karo bat ki wai ki rulum kam semla itu ban yada gerpang ban yada ILP ban yata ya gibreu ki ban long ki ban mi kaban long ke jingada yangi bangin nam kelaret pat am hari India Henry ni kelaret pat wad hak state ke jongi hamai khaliaro lada nyimlang ki balakloi ban yada yang podusam nyimlang ki balakloi ban ai ke ILP ban yada ke jingrong ke jingmi gibreu ke manabar datang kano min salang ki balaret pat hapala ka jong gari hapala ka jong ka shlong ka thau hapala ka jong ka jaka te shwa ba ka ne ka por kan poi bangin long kin nong tangom jong no re jong no kambang susatham ngin long ki bla kendet benriu esen ngan ban kan mau yang nganong ba KLP kam dai shu ka jing dawa tang mangi sang halang kam dai shu ka jing dawa tang ki samla ki ba thrang e galawai ki jing ki kon ki ti bani galawai ka ba frai Henry Gladai, kajing dawa, kajung upat ba, jung state kajungi, nomor Henry Fongot kiamle, kila pas assembly, tengi kwa yagine kiamle, ni kwa yagine, kinong yalam kajungi, panino daga kam, haba ka sarkar India, kalapan slam, kalalay manti, habang ii, papilalay bonsen hadali, pilalay bonsen hadali, bandawa ya kenekaan ILP habang state kejungi ban implement